Ki pulit ka anti narcotic task force kila yok kem ya ulok bat kalok yung u na laban rirbong wa khot ke nepali kompau ha ka jing khanra ha ka pos pheu je man mit ha ka starik nailo a jalpsan hawal ka jing don kti yung ki ban Khaïi Drok kini ki sijul kidai na karim kan Silchar Assam ka wan khnang ban Khaïi Drok sa Shillong na mar ba ka yew de Drok ka thnem ba ha ka ne kanong ba yakini latip keteng kumu asadik amed afnyos nem bat kalok u ka arti doji afrasnem nakni ayo kurup sautri gisong sabon Drok bakhia kumba sau ar pon si gram kat kum gijing tip kini gidai baju mlen bha ban Khaïi Drok sekani gijila haki por balej bat haka jingpen apsrip gi pulit ka ngat no menta kamit la pengat yigini haka NDPS ak bat kejing tokit ban ti bani asyusyu haul kani kejing don kti jengki kedang ya ai bông tiêu ấy ये जो है ये हेरोइन है सस्पेक्ट करता है हम लोग हेरोइन है बोल के तो ये चार्ट में इधर लिखा है ये केमिकल डालना है ये जो